Cukup sudah. Saya dan teman-teman diperalatkan. Kepada orang muda, Anwar ni hebat. Dia boleh lakukan apa saja untuk mempengaruhi minda orang muda. Pengalaman saya, Anwar telefon minta saya handle satu program. Kalau tuan-tuan ingat, bagaimana saya tak terfikir, baru 3 bulan kahwin, saya sanggup tinggalkan isteri, tinggalkan seluruh keluarga saya, semata-mata nak ikut telunjuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. 3 hari Anwar telefon saya minta, Faizal, I mau hari Jumaat Zamri tak boleh angkat sumpah. Tuan-tuan ingat demonstrasi Istana Iskandariah? Orang baring di atas jalan, saya jadi kepala pada masa itu. Sebab itu saya kata Anwar Ibrahim tak layak jadi Perdana Menteri Malaysia. Kerana Anwar Ibrahim sanggup mempergunakan siapa saja demi kepentingan politik.